Ibertuel saa 12:45 Arsenal saa moya na 45 yongereye isaha saa 12:45 yongereye isaha na Slavia Prague Winter aratangiye konje bwatangiye bongeraho isaha bagenda bacuma isaha no kugira ngo za Equinox na zane kugira ngo n'ikirere kize kuba cyabaye neza n'abantu baze korera match nta snow nta ibihubi bitabangamiye ubwo biragenda bikagera mu kwezi kwa gatatu winter iriho irangira tukagaruka ku masaha asanzwe. Ibeni bino nimaje rero nitubwire team news hagati iyi match ya Slavia Prague ndetse na Arsenal itanya saa 45 ese abakinnyi ba Arsenal barahari abafite imihondo batemere gukina ni bande ndetse ku mande zombi imeze bite? Yego no mukino ugoye cyane kubera ko iyo bageze ku munsi wa kane w'iyi mikino amakipe amwe namwe abari uburyo abagenda aniyubaka neza cyangwa se anamenyera iyi mikino. Arsenal rero iri mu gihugu cya Czech Republic baraza gukina n'ikipe ya Slavia Prague, ni ikipe ikomeye iwabo wenda utavuga ko ikomeye muri imikino ya UEFA Champions League n'uko ni ikipe nyine birumvikana ko iri mu rugo ifite uburyo bwo kuba yakihagararaho. Hanyuma rero duhereye nko ku ikipe ya Arsenal yagiye mu gihugu cya Czech Republic ikabagiyeyo hari abakinnyi mu by'ukuri b'ingenzi cyane ibura banayifashije cyane kuba iri ku mwanya wa gatatu muri iyi mikino kubera ko ifite amanota 9/9 maze gutsinda imikino yose itatu ihagaze neza. Ntabwo Arsenal uyu munsi za kubifite Martin Zubimendi kubera ko uyu musore yamaze kuzuza amakarita atamwemerera gukina umukino, ariko n'ubundi Martin Zubimendi ntabwo yagomba kugaragara uyu munsi kubera ko afite akabazo k'imvune n'igihombo gikomeye cyane mu kibuga hagati cy'ikipe ya Arsenal. Uyu musore rero mushya baguze bavana mu kipe ya Real Sociedad ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino. Hanyuma hari umukinnyi ushidikanywaho ushaka kutagaragara muri uyu mukino yitwa Victor Gyökeres, akaba rero uyu mwataka ejo bundi bakina banatsinda umukino wabo batsinda Burnley akanatsinda igitego murabizi ko yasohotse mu kibuga asimbuwe, bavuga ko rero yagize bana confirmye ko atari buze gukina nimugora Arteta muri press conference yabikonfirme. Ubwo rero Victor Gyökeres ntabwo aza kuba hari, ubwo birumvikana ko babuze rutayizamu wabo baraza kuba bari mu buryo bashobora gushyiraho nka Mikel Merino murabizi ko bajya bamuhengekayo, ubwo ntabwo hari. Hanyuma kandi yitwa Gabriel Martinelli, uyu musore w'umunyabrazil nawe ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino, nawe afite imvune rwose n'igihombo gikomeye cyane ku ruhande rw'ibumoso kubera ko bafite uburyo bagendaga basimbura nawe na Trossard, ariko uyu munsi ntabwo Mikel Arteta aza kuba afite uyu munyabrazil Gabriel Martinelli. Undi mukinnyi udahari we bimaze kumenyerwa ni kapiteni Martin Odegaard, afite ikibazo cy'ivi, mu gihe kandi Kai Havertz uyu mudage nawe afite ikibazo cy'ivi ntabwo aragaruka. None Madueke n'umwongereza nawe yavunitse mu ivi rwose aya mavi yaba abakinnyi ba Arsenal ntabwo ahagaze neza habe na gato, nawe ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino. Ni hame ko Gabriel Jesus nawe ntabwo ahari, amaze igihe atagaragara mu ikipe ya Arsenal kubera imvune yagize ubwo shampiyona iheruka yajyaga kurangira. N'abakinnyi b'ingenzi babura kuri uyu munsi bishobora kuguramo gatoya umutoza Mikel Arteta, ariko birumvikana afite uburyo yubatse ikipe ye ku buryo buri mukinnyi aba agiye afite umusimbura we mu by'ukuri. Rero reka turebe ko baza kwitwara neza cyane. Hanyuma ubwo abandi bose barahari mu gihe ikipe ya Slavia Prague nayo irabura abakinnyi benshi cyane barimo n'abagiye bayifasha mu mikino iheruka. Hari nk'umusore witwa Ivan Shranz arazwi cyane kubera ko uyu munyaslovakia akaba ari umusore w'umwataka batakira imyaka 32 ntabwo aza kugaragara muri uyu umukino, n'umukino iheruka ntabwo yawukinnye. Ubwo rero n'umukino ukomeye cyane uza kuba atagaragara. Hanyuma nyine ubwo ikipe ya Slavia Prague mu rugo bamaze iminsi bitwara neza kuko match 3 ziheruka zose barazitsinze, batsinzemo ibitego bigera ku 10 mu mikino 3, 4-0 2-0 ni ikipe nyine wabo ibirasa, ariko igiye gura na Arsenal nayo ihagaze neza mu gihugu cy'Ubwongereza. Samir, mu mikino hafi 3 herutse kubahuza Prague yari ibitego 7 muri iyo mikino 3, rimwe igeze kubirya 7 ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 muri 2007 nibwo igeze kuri ibitego 7, ariko nanone match iheruka kubahuza yejo bundi ni 2021 mu kwezi kwa 4 ku itariki 15 nabwo yariye 4. hari ikintu kidasanzwe yaza gukora imbere ya Gunners imeze neza muri no minsi. Biragoye kuri Arsenal kuko Arsenal nimwe mu ekipe afite ekipe navuga ngo yuzuye, ifite umukinnyi ubanzamo n'usimbura kandi ukabona ko bose bari kuza bagatanga umusaruro. Arsenal imaze imikino 7 yikurikiranya itsinda itinjizwe igitego mu marushanwa yose, nko muri Champions League imikino 3 bamaze gukina bamaze gutsinda ibitego 8 nta gitego barinjizwa. Ne ekipe navuga ngo yubatse defense ikomeye cyane ishingiye ku ba central defender, binafite naho bihurira kuko ugiye kureba ekipe ya Arsenal ifite aba defenseri aba bamyugariro benshi nabahoze bakina nk'abamyugariro bo hagati mu mutima wa defense, kuko nujya kureba iburyo hakina William Timbe ndetse na
na Ben White bose bahoze ari abakinnyi bakina muri central defense. Uriya Ntimbe mu ikipe ya Ajax yakinaga mu wa defense, yewe na Ben White bamukura mu ikipe ya Brighton bamugura $50 nawe yakinaga nk'umu defenseur central. Wareba ibumoso Calafiori yari mu ikipe ya Bologna, imwe yabonye qualification zo ku mugabane w'Uburayi nyuma y'imyaka 50 ikipe ya Bologna itagera mu mashango ku mugabane w'Uburayi. Calafiori yakinaga mu wa defense ndetse no mu ikipe y'igihugu Butaliyani niho yakinaga. Hanyuma umusimbura wenda Lewis Kelly asanzwe ari umukinnyi hagati mu kibuga wasubijwe inyuma kuri uwo mwanya wo kuri gatatu, ariko nko mu wa defense bafitemo William Saliba na Gabriel Magalhaes. Ntago bisaba gusobanura cyane, n'abakinnyi bakinanye igihe kirekire abantu bose barabazi, ariko abana bongereyemo yaba uyu Mosquera yakinnye imikino 35 muri La Liga umwaka ukize akina muri central defense mu ikipe ya Valencia. Wanongeraho uyu Piero Hincapié yari kumwe n'ikipe ya Leverkusen yatwaye igikombe cya championnat bwa mbere mu mateka yayo, no mu ikipe y'igihugu ya Equateur akinira yarangije imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi muri Amerika y'Amajyepfo, yinjijwe ibitego 5 gusa. Naimini bwugarizi bwe na William Paco wa Paris Saint-Germain ndetse na Pervis Spinani wa AC Milan kuri ubu ni defense ikomeye. N'abakinnyi bamaze kumenyera kuri icyo kintu cyo gusa nkaho bahuriza hamwe kugarira mbere na mbere, Arteta nibyo banza kubara. Ikindi yongereyemo abakinnyi navuga ngo baje gutanga umusaruro mu makipe yose yakoze transfer muri no mwaka. Arsenal yakoze transfer ubona ko zigahita zifitinga apari wenda ya Cristiano Ronaldo ubona ataribona cyane mu mikino ya Arsenal, ariko Eze yaraje bitabikunda, amaze kuyifasha kubona amanota menshi, amanota ya Crystal Palace, ama assist kuri match za Man City n'izindi match zikomeye. Nekereza ko kuri uyu mugoroba niyo Vitor Gyökeres ataboneka bagashyira Mikel Merino muri equipe nationale ya Espagne muri qualification. Umwe mu maze gutsinda ibitego byinshi, yatsinze hat-trick, indi match atsinda ibitego 2, bivuze ngo mukino ushobora gutsinda ibitego 5 kandi ari umukinnyi wo hagati, bivuze ngo Eze ashobora gukina ku 10 nk'ibisanzwe, hanyuma Trossard agakina ku ruhande rw'ibumoso, Saka kaguma iburyo, Mikel Merino akataka, hanyuma hagati mu kibuga Cristiano Ronaldo akaba yafatanya na Declan Rice, bakaba bakora ikipe ikomeye nkuko twabibonye ko bashobora kuba bakoresha n'abana bakiri batoya cyane kuri match ikomeye nka Brighton bakayitsinda nanone bakoze clean sheet. Ntekereza ko Arsenal ku rwego rwa Slavia Praha se equipe mbone yaza kubateza ibibazo kuri uyu mugoroba. Wakoze cyane. Declan Rice ni naramuka abonye ikarita y'umuhondo ntago azakina match ya Bayern kuri 26, ariko ndibaza ko match ya Slavia reka tukanye cyangwa akavugana nawe n'umusifuzi. Byose birashoboka nta wamenya, ariko bikubiye cyane agakipe kari mu rugo ari genda kaba gafite motivation kwitwararika kwirinda nyine nta igiye kwa Bayern y'iki gihe utikwije byagorana. Yes, arimo twinjire muri Liverpool. Anfield Road Iber dukomeye tubwire abahari n'abadahari kumva kuko barakira Real Madrid. Nabonye n'abakinnyi ba Real Madrid bagiye kunamira Diego Jota ku munsi w'ejo, baraye babikoze rwose, barimo Trent Alexander-Arnold, barimo n'abandi bagiye batandukanye ndetse na Xabi Alonso, ariko amakuru menshi hagati y'imbere yuko uyu mukino uza gutangira uyu munsi. Yego nibyo nkuko rubivuze rwose nka Trent Alexander-Arnold ari ubutumwa yageneye mugenzi we witabye Imana amubwira ati ibihe byose twagiranye ndacyabyibuka. Ubwo rero n'ubundi zari memories yibukaga ubwo yazaga Anfield. Akaba ari umukinnyi uhagarutse rwose nyuma y'iminsi mike yavuye mu kipe ya Liverpool. Birumvikana ko ashobora no kuza kubanzamo kubera ko Dani Carvajal ntabwo ahari. Ubona ko Trent amaze kumera neza cyane kuva yagaruka ava mu mvune. Hanyuma urebye abakinnyi badahari kuri uyu mukino ukomeye cyane uza kubera Anfield Road hagati y'ikipe ya Real ndetse n'ikipe ya Liverpool. Reka duhere ku bashyitsi rero b'ikipe ya Real Madrid, bakaba bageze mu gihugu cy'Ubwongereza badafite Antonio Rudiger, akaba yaravunitse rwose, amaze igihe yaravunitse, mu gihe Dani Carvajal ivi ntabwo rimeze neza, ntabwo aza gukina uyu mukino. Ni igihombo gikomeye cyane kubera ko ntabwo afite Franco Mastantuono, uyu musore rero w'umunya Argentine nawe wafashaga cyane ku ruhande rw'iburyo imbere, ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino. Ariko uretse n'ibyo kuba Carvajal yaravunitse nta nubwo yari kuza gukina kubera ko murabizi ko umukino heruka yari yabonye ikarita y'umutuku. Ubwo rero birumvikana ko aza kuba atagaragara muri uyu mukino, mu gihe ku ikipe iri mu rugo ya Liverpool irabura abakinnyi bayo b'ingenzi cyane, dore nko mu izamu ntabwo bafite Alisson Becker, amaze igihe yaravunitse, mu gihe kandi umukinnyi wabo mushya yitwa Alexander Isaac baguze bavana muri Newcastle nawe ntabwo ahari rutayizamu. Hanyuma yitwa Jeremy Frimpong akina ku ruhande rw'iburyo inyuma, akaba rero nawe ataza kugaragara muri uyu mukino. Bari bamuguze kugira ngo aze gufasha kuri uru ruhande nyuma yo gutakaza Trent, ariko kuva yahagira ntabwo arafatisha neza cyane. Mu gihe Curtis Jones nawe ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino, umukino ukina mu kibuga hagati. Hanyuma kakana bita Giovanni Leoni
ntabwo nabwo ko kaza kuba gahari, gafite ikibazo cy'imvune. Yitwa Basetic akaba nawe ataza kuba hari. Stefan Basetic akaba ari umusore w'umunyespagne. Ngaba ari abakinnyi babura ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Real Madrid mbere yuko bahurira mu mukino wa kane wa UEFA Champions League stages. Sami, Liverpool na Real Madrid ni umukino ukomeye cyane, umwe mu mikino itegerejwe uyu mugoroba. Twavuga ko Liverpool nyuma yo gutsinda Aston Villa yagarutse byayongereye morale yo kwitwariza muri Champions League. Yes, yaba ari umwanya mwiza wo gukomerezaho kuko twabonye muri weekend asa nka asubira muri default mode ariko twabyise kongera gutangira zero kuko hari ukuntu uno mwaka yaje afite ibitekerezo bishya byo gushaka gukina ibitandukanye n'ibyo Liverpool yakinyaga umwaka ushize byo byatumye itwara igikombe cya shampiyona, ariko nyuma yo kubikubitirwamo imikino 6 muri 7 yarayutse gukina yasa nkaho yasubiye kuri gakondo asubira muri ya system kuko kubabonye mu match yo muri weekend yakinishije Conor Bradley buryo akinisha Andy Robertson ibumoso nkuko n'umwaka ushize yabikinaga, hanyuma aruhura Milos Kerkez umutima wa defense wo nibisanzwe, hanyuma agaruye ya mediane y'umwaka ushize Dominic Szoboszlai, Ryan Gravenberch ndetse na Alexis McAllister kandi bagerageje gukina neza banatanga n'umusabona na clean sheet bari bamaze igihe batabona kurangiza umukino badatsinzwe igitego. Ntekereza ko no kuri uyu mugoroba ibyo yapanga byose araza kongera kugarura ya equipe kuko muri mu bakinnyi bashya yaguze uwahise asubiza neza n'uyu mwana w'umufaransa ugoye Kitike. Ntekereza ko ashobora no kongera kubanzamo kuri uyu mugoroba. Liverpool yashaka gukora imikino mishyashya yo kuvuga ngo ntitube ya equipe ikora ama contre attaque menshi byo guteza akavuyo mu kibuga cya adversaire, tubikoze vuba umupira tukawukura iwacu tukawujyana iwabo tukaba ariyo tujya gukinira, ahubwo tubanze dukontrole hagati mu kibuga. Niyo mpamvu yatangira gutekereza mediane irimo aba ba Florian Wirtz n'abandi bakora ku mupira kenshi kugira ngo babanze bakontrole, kandi muri Premier League ntabwo wakwigisha ibintu bishya ako kanya ngo bite bikunda, bisa nkaho byanze asubira kuri gakondo ye. Ntekereza ko na nimugoroba ari byo ari buze gukina ku rundi ruhande agiye gukina ikipe ya Real Madrid irakomeye no mwaka w'imikino imaze gutsindwa umukino umwe wenyine, ifite umukino umaze kugira ibitego 18. Nahoze Karemba n'abatrolinga bavuga ngo abataka bose bari Liverpool usatirizi bwose araburusha ibitego uteranyije ibitego batsinze muri iyi sezo. Kylian Mbappé roteje bondi bamuha igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku mugabane w'uburayi muri shampiyona. Yaravuze ati ibi bihembo nibyo ni byiza by'umuntu ku giti cye, ariko groupe dufite dutekereza ko dushobora kuba twatangira gutwara ibikombe biri collective cyase bya bihembo amashampiyona ama Champions League ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo bahaheruka baratsindiwe ikipe ya Real de Madrid yahatsindiwe, ariko Xabi Alonso urebye uburyo yakinnye tactically n'ikipe FC Barcelona akabasha kwitsinda, equipe iri motive nubwo adafite Dani Carvajal na Trent utaramera neza 100%. Amaze iminsi akinisha Fede Valverde kuri kabiri, ukabona ko mediane isa nkaho yamaze kuyimenya. Aka kana kitwa Arda Güler gafite ukuntu kamaze gusa nkaho kametiriza mediane nubwo bari kukanenga ko gapasa umuntu umwe. Assist 10 kamaze gutanga 8 kazaye Kylian Mbappé. Abasesenguzi bakavuga ko n'igihe adahagaze neza atari muri position nziza ari we gapasa gusa bakari we kizewe ndakari utsinda ibitego. Asanga gaha n'ibicerire abakinnyi bakuru aravuga toje nkubita assist we nzajya nkwa kana nzajya nkwa prime ku ruhande. Barimo baramugereranya nkuko Cristiano yari ameze na Ozil. Noneho hano mu Rwanda indi ntozi isa nkaho imaze iminsi iriho cyane nubwo atari gutsinda buri umuntu witwa Kedi na Cedric Amis. Buri ya Kedi ngo naho ni umuntu apasa muri Kiyovu. Oya bosi yaramubwiye ati imipira ugiyohereza ibindi by'amafaranga kubaho neza ushatse wazaza no mu rugo Kibagabaga ukajya wicara icyumba kirahari ukajya kuri piscine ukajya muri jacuzzi ibintu byose ariko we jya wohereza imipira. Ibyo bibaho ku bakinnyi bakuru bagomba kugira abapampe byo nirazi. Gusa Arda ni umukinnyi mwiza uretse n'ibyo nabonye Jamil Dinapo amukritika avuga ngo apasa umuntu umwe. Nibyo wenda agira iyo connection we na Mbappé, ariko nyine hazamo no kuba wenda yabonye umukinnyi uri bien position cyangwa se wagaze neza akaba yamusunikira, cyangwa se akanavuga ngo akenshi iyo nkize wenda imipira ibumoso kwa Vini ntabwo we ahita byaza umusaruro izo passe muhaye agahitamo kuziha Mbappé kuri uyu muvuduko we. Ariko nyine Arda Güler n'umukinnyi mwiza, ibaze ko abantu benshi baravugaga bati aho Jude Bellingham azagarukira byanze bikunze uyu mwana azaba drop cyangwa se azavanwa mu kibuga, ariko Xabi Alonso yamukuyemo kuri match ya Atletico barya bitanu kuzunguramo asigaye yaranje akamushakira umwanya mu kibuga hagati kugira ngo we na Jude banakine. Jude amushyira imbere kuko urumva Mbappé ntabwo ari umunimero 9 wa wundi ujya gukora pressing, ariko Jude kora ko agira endurance no kuba ari umuntu navuga ngo ukunda gukina umupira. Uzarebe iyo Real Madrid reba nk'ira reprise yakoze kuri match ya ni Valencia
cyane Villarreal igitego Vinicius yakubise umupira ukagonga poto ugasanga Jude Bellingham ari uhari agahita wishyira mu gitego cya mbere ni match ya Villarreal. Jude Bellingham abari muri box akora play gonga poto yego Judara de aba hari igihe cyose abarimo hari akora pressing yaye nimba patakoze Jude Bellingham niwe yikora ari dagure rero bamugaruye ku 8 agafatana n'abafaransa abarimo Chouameni usa nkaho amaze kwizerwa kuko niwe mukinyi maze gutangira imikino myinshi kuva Xabi Alonso yaza ni imikino hafi ya yose yarayikinnye imikino yose Xabi Alonso amaze gutoza ikipe Real Madrid. Ntekereza ko ari dagure kuva yaza hariya Kamavinga ari muzima atanga nawe izindi navango n'izindi icyo navanga andi mahitamo atandukanye kuko Kamavinga ni mwiza mu kugumana umupira no kuwambura nko kuri match ya Barcelona bamukinishije kuri wingi afite konsiyo zo kuvuga ngo Pedri ntakine ukabona ko kandi yabigenjeje neza. Mpamya ko match ya nimugoroba ni match iri pretty tactique cyane kuri uyu mugoroba kaya Liverpool ntabwo iramera neza 100%. Real Madrid nayo ntirizerwa kuko niratsinda match zikomeye mu buryo buri convaincant nubwo yatsinze Barcelona ariko yatsinzwe na Atletico ibitego byinshi abantu bagiramo ikikango. Ntekereza ko nk'umukino wo ku mugoroba wari umukino wo gukonfirma yaba Xabi Alonso ya konfirma abafana yaba na Liverpool ya konfirma kigarutse kuko muri Champions League maze ibisi twitwara neza. Urebye ikindi kintu gisa nkaho gikomeza uyu mukino wenda usibye bamwe mu bakinyi b'aya ma ekipe ariko n'akantu gato cyane kajyanye n'amateka ku ma ekipe yombi kuko Alonso yabikomojeho mu kiganiro n'itangazamakuru nimugoroba bamubaza bati Alonso kubugarutse ahantu wagiriye ibihe byiza cyane watwariye Champions League ukiri muri ekipe ya Liverpool ati ukabuzanye na Trent nawe nuko we havuye ejo bundi Trent Alexander-Arnold bati ni ibintu muza kwitwaramo gute aravuga ati ni ibintu byiza ati ni mu rugo na ahantu twakoreye amateka akoko turabize ekipe ya Liverpool ni ekipe ikomeye turanibuka n'ibyabaye umwaka ushize bwadutsindaga ibitego 2-0 ati rero tuje twiteguye neza ni naho bahereye bamubaza impamvu batakoreye imyitozo ku kibuga cy'imyitozo cya Liverpool. Aravuga ati twebwe nta kibazo twaje rwose ibintu byose tubifite muri control ibyo twakoreye Valdebebas ku kibuga cy'imyitozo cya Real byari bihagije nta mpamvu nta indi conspiracy niko yavuze nta kindi kintu nta kundi gukeka ibindi bintu byatumye tudakora imyitozo kuri ikibuga cyabo cy'imyitozo ati nuko ibyo twagomba gukora gusa twabikoze neza. Bwo rero n'umukino ukomeye cyane ubwo Trent agarutse mu rugo nyuma y'imikino 354 hakinira akatsindira ibitego 23 na assist 90 n'ebyiri mu byo rero mwavugaga yashyize aho bibukira Diogo imbere ya stade ya Liverpool bibukira Jota na murumuna we Andre yahashyize manete ya PlayStation cyangwa PlayStation controller kubera ko bajyaga bayikinana cyane bari gukina PlayStation abakinnyi iyo bari muri relax baruhutse benshi cyane abastari benshi no muri ama stade yabo babirimo cyane babirimo mu rugo n'abahanzi n'iki byo mubona hano na ba Ben na ba Juno n'abandi bakina PlayStation n'akantu karuhura mu mutwe ariko ni ibintu by'abana bo mu bakose ibyo wanyuso na TV abari byabari wese bwishonye bakwiye manera manete ushobora kwiha umuntu akarwana nayo rwose akaberwa ibyawe PlayStation witinda ukabona abanyabwishongo z'abakoze ibiti cyangwa bakumva ntago bibareba uzabafaranga ushobora kuvanamo mu kiganiro wewe wituma bafana mu kiganiro bakura muri mood mwabonye umusaza yitwa Butragueno Butragueno nawe yarahari naye n'umusaza ukomeye cyane nyirango nayo umuntu wenda abantu babonye mu ifoto batari bazi yabaye umukinnyi ukomeye cyane wa Real Madrid mu myaka yo hambere rutayizamu ubu rero niwe ushinzwe ibintu muri Real Madrid ashinzwe ibintu ibyo wakwita gute se ni nka relation internationale no vuga ngo ni ushinzwe guhuza equipe ya Real Madrid imibanire yayo n'andi ma equipe n'ibindi bigo cyangwa n'ibindi bigo gutyo